ljetno doba, 6. mjesec, hoodie. Because vozit se mora. Ovo je MX-5 Takumi sa 1.5 motorom, 130 konja, ali svejedno motor urla, pogotovo gore tamo između 5 i 7 tisuća okreta. Pjeva. I uz to sve skupa je čak i štetljiv. Vidimo. Trošimo nekakvih 7,5 litara. A vozimo se normalno, odgovorno. Cilj cijele priče je dati nekakvu perspektivu kako otići na more, a da se sa Česima ne gužvate na autocestu i da uživate. Ne morate imati MX-5 da bi uživali u tome, ali naravno svakako pomaže. Eto nas na 4. po redu vozačkoj cesti naše priče MX-5 sa Mazdom MX-5 i trenutno se nalazimo kod Svetog Brda, a cesta između Gračaca i Gospića, koju smo nazvali takozvanom pun gas cestom zato što ima neke ravne dionice i tako dalje. Prošli smo od Josipdola prema Senju, odnosno Žute Loke prema Senju, to nam je tehnička cesta. Onda smo prošli fotocestu koja ide između Senja i Karlobaga. I prošli smo od Karlobaga prema Baškim Oštarijama, takozvanu Terezijanu, odnosno povijesnu cestu. Sad smo na 4. ruti, to je pun gas cesta, i ostala nam još 5. cesta, to je Gurmanska cesta, koju željno iščekujemo, malo ćemo se morati požuriti jer kruluju želucu. Sunce je već poprilično visoko, što znači da treba sa kabrijom stati sa strane i dići krov, bez obzira na to što svi misle kad piči sunce da se treba voziti. Ne, na Zvizdan se ne treba voziti jer ćete izgoriti korake i dobit ćete sunčanicu. Treba se voziti ili rano ujutro ili kasnije popodne. Nakon 15 sati vozikanja i vožnje okolo naokolo na području Dubrovačko-neretvanske županije. Pa čisto par riječi o G130 motoru i MX-5 kao takvoj sa 130 konja. Znači 1.5 motor, slabija varijanta, automatski nisu 17 sola kotači nego su 16 sola kotači i ovaj auto nema onaj Bilstein paket kakav je imao RF i kakav je imala ona soft-top MX-5 koju smo vozili.
Glavne razlike su, i naravno ovaj auto je nad Yokohami i nije na Bridgestone, koja je ujedno glavna i najveća razlika. Da, ovjes je mekši, da, auto nema toliko gripa, više rola, više se skliže i s njim se možete igrati, znači možete ga vagati na kočnici. Ali stvar u tome da su ove gume nepreciznije u odnosu na Bridgestone i jako su osjetljive na opterećenje prednjeg ili stražnjeg kraja. Znači kad dođete u zavoj, kad dokočite do zavoja, dok god držite nogu na kočnici ili dok je god kočnica lagano otpuštena, znači dok niste sišli s nje na naglo, nego lagano otpuštena težina naprijed, sve ok, prednji kraj je jako precizan. Onog trena kad date trunkicu gasa, auto krene klizat nosom blago, ali se to osjeti. Odlično za učenje, za nekoga ko nema toliko iskustva, ali kad se vozite i kad hoćete taj auto iskoristiti, žmikate ga pun gas, što je zapravo najbolja odlika ovog auta, mrvicu neprecizno. Zato bi ovaj auto stavio na neke druge gume, na kojima bi bio mrvicu precizniji i na kojima bi bio malo veća zabava. Da li je G130 dovoljan za MX-5? U svakom slučaju jako lijepi auto, jako lijepi vozački auto. Ono što po meni fali je špera, a nakon te špere bi onda ipak tražio nekakvih 30-40 konja više čisto za preticanje. Dana. Važno je napomenuti da je Mazda po 4. put popalila home run. Ovo je 4. generacija najpopularnijeg roadstera na svijetu, MX-5, i auto je vrhunski vozački stroj. A u opremi Takumi sa G130 motorom, elegantna, s ovom bijelom kožicom i sa crvenim krovom, i kad to trebate i poželite od nje, može biti jako brzo automobil. Razlog zašto niste vidjeli toliko vozačkih kadrova, odnosno toliko nekakvih lijepih kadrova sa vozačkih cesata koje smo prošli, je što smo se mi više voljeli voziti, apartmanje snimat. Međutim, imamo jako dobre fotke, jako dobru priču u novom broju Auto i točka.